Kador bar chnong mi mentudu haga arpausan teri uni ubnai de pekup buram ke yaki kon ke chnong ki wada poi cakmat haga result SSLC wa HSSLC yang uni usnem ki wa so pausan ngut wara wa yakani ke pengkup buram de tip kam ke second felicitation award hajar arpauso haga yalang wada penman halom cermang mi mentudu. Hagani ke yalang pengkup buram u wailat miki shella MLA ke juai de manu kamu kongsan u Richard Yuria principal ke North Liberty High Secondary School juai de manu kamu sembut kongsan hey emlang u nominated MDC ke JHADC u Oktomi wat lamin ki kon ke chenong kentai wa chenrang ki man bay man pa ki wa yakmat ke chenong wa ki wa chakut sngau bha u he chenong ke mi mentudu abul pawa hawa ye kelam de pentip haro ya ki wa poi chakmat do hak SSLC wa HSSLC de da ki laptop kadwa ki wa bon wan de da kasong poisa u Richard Yuria kamu principal yang kaskur North Liberty ko wi na kaskur wa banana mahrilom jaintia hawa ye kelam do ongu kadwan dap u dekmen wa yo la da ki wi wan ki skur le ya ku lang ki hipure puthi wa ipungkup buram ya kam gani mto dukat upen yorong hi cak perthai tang waman gale kanong muna wa bha wada yo jangai da u he chnong khnang wa ki wi wan ki khnro khlut walai purele ubot ki nei liang uwailat miki shella hawa kalam kam ukongsan ongu kajuk kat ni to kajuk yakob wahab u yakhun do yap we to uchim khia yo man le ki bru em ka thong he im khnang yo yo ye nam iburam hawa khana le ye iluti wa o de chimu he to wo kuntu kunrong ye pure puthi hapo ka constituency juai kuntu ye ko yo khusnam wa mho usngau sarongi we ki wadu le mho do mensin gi nei bha dang em galat ye ki chaprang de yo ala iklam e mensin na utopar ka HSSLC we bha nong tudu lakyang wa ka topar yong ka SSLC ka dai maya pasi de penchong chip chu chu ya kani kasngi dei ruwai wa ichan on us dan usai school kat ni da chutom ji ye bale pada bon delivery school ya ira ngas nyau kat ni kam nang gas ni kam mi tip mi school em teng mulai jadi cnong haga job kompong ketiga government school ketiga SSA school ketiga school balang ketiga school yong chimet haga job tang siao si om em gobit le go hoy nabi de mentu nga ka wa melin le la ya ra ya tai di tele tele ot ke di tai ide du gitai wa ti thak bo sa Penang lagi ibu bagi dirinya ngaju dia kelamo channel rangkap khamtam haji itu wagi education lani kinong pai nong yu ngaju om ada to upar khai hagawan gurkom wan rai upai to de lan beri usen ye school to pai da ka to em gejimut to pai kita yu mulusen to em sket ki kwa sket yu sen ne bentawo e gejing dang jing start mo kwa tu sen ne bentawo chna ki ki kon ki yo kimo ne ba kat ni yu i school moy de tek got na bar mo e sor uniform na bar hapet the school tenete daw nga e kubleyo yo mara chat ho bon ibenta you have you le Henry siya komen biga mo compare ya school ge yo o nagi school you bon o ye yo pass pha o e scholarship ma pu ye ga bai school ge yo ki ye kena no le pha ga sports o ma pu ye ga bai school ge yo ki kate to pen yu to ye ga jing kwa sket ge yo o pen ku ye ga ta kena o em sa ta Tadon ek jing thap ti de tayo mar chat. Wada is ke jing chakri de benta ko ek ti. Bat ke jing chakri ki yo nei liang yo ka sarkar em u dam go pat. Henry snya kumet na bat snya soro mo ka ko MLA na po juai. Wa em mu ma go committee nei benta wo e jing mut he jing eto ko korek puthi. Ne ba da je di o ka mu wi no member hapo ko wi nagi committee nei bentawo kaman u aging mut wo penku ya ka kure ko ti po state ni ko au khana e jing yo wan mo le da mani wo khem tam le nei ga sngi yo e le liang ga dar bar chnong kat ka mo pan khre ko au khana iwan tong do ya kita par dai de laptop
art ligi kewi yang kelas 10 kewi yang matrik dai daga laptop ko chong dor le power jarwi plus naik tenawan ya subhau sungut kini kena gi po chakmat ba tetap ia po ba almalok kama khasan spa samen keteto kajing penkit bok ket ruyang ni neliang kecnang umaya ke yang i Istat itip mani kami pasport, pasport. Mana lain dulu gigi, sepuluh gigi, kami ke pasport. Istat itip man kami pasport, iwa apply di, ni bahagia marit kami. Wei mana yo tiga ke pasport, membui ukang lari, ulai cuan, ulai wan, hejik ni miau. Wei kuwi kau principal wada kre tau dak artausan snem merik snem kau kenai bi hamju lai skur bu yok kre lebih lai skur bu berkat digamat lai skur bu yok kre ha you will be the most miserable person in the world lai skur bu yok start tau mana di start mem kamu tu ikret penawan ni. Kau baru start otibu, kawan open apply kita jing start yang oh. So we baru keluar education is the most powerful tool or weapon that can change the world. Start itip toy atiar iwa embortam upun kela ia kepertai ta obi kawan ngau ia upun kela ia kepertai wi perdi yang pi kena skor go chong ni nesu la palai jimut bi kurai buki yang pi la palai jimut bi hini start iwa topi pi dau ye pi upun kela ia kepertai Semen ye tang mana bon ki wastat ki otip ki umi dengan senang yang pi ye pi berkelai berkelai ye pi berkelai ni senang yang pi jika senang go berkelai urak hui otip ki wo ni senang hak ni senang em le yir gi go air ko mem hagi wi wan ki senang Albert Einstein wi ni scientist wo kro a person who never made a mistake never tried anything new. Ham cuti you bakla. Ngarang songo embeli tudang ongo. Anga nang iskuro jangan di price ni pora na iskur ngata hini lempoy. Percentage yang apa empoy si percentage yang people pas kelas 10. Kenapa? He stops here. Orang gitu how person we price pun yang ini dengan tamulai si yuli lemah lah.